وش نیوز چیئرمین احمد اقبال بلوچگو بنجائی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑگو گندونند بوتر گندونندہ قائمہ کمیٹی برائے انڈسٹری اینڈ پروڈکشن چیئرمین ایڈوکیٹ حفیظ الدین ہم ساڑی بتا ای درگتا وش نیوز و بلوچستان جاوران سرا تفصیلی گبی تک بنجائی شنکاری وزیر عطا تارڑگوشتا وش نیوز بلوچستان و ملک دیم رویہ مسنی کردی ہستے جاورانی پیش نظر وش نیوز جوہد ستہ کرزی آئی گیش کشتا وش نیوز پیشہ ورانہ صلاحیت ملکی سلامتی واسطہ بازرگشداری وش نیوز چیئرمین احمد اقبال بلوچگو بنجائی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑگو گندونند بوتر گندونندہ قائمہ کمیٹی برائے انڈسٹری اینڈ پروڈکشن چیئرمین ایڈوکیٹ حفیظ الدین ہم ساڑی بتا ای درگتا وش نیوز و بلوچستان جاوران سرا تفصیلی گبی تک بنجائی شنکاری وزیر عطا تارڑگوشتا وش نیوز بلوچستان و ملک دیم رویہ مسنی کردی ہستے جاورانی پیش نظر وش نیوز جوہد ستہ کرزی آئی گیش کشتا وش نیوز پیشہ ورانہ صلاحیت ملکی سلامتی واسطہ بازرگشداری